Pau District Hospital Bisnupur asi upgrade torpadagi miyamna analayeng da chawna khudung saba piri haidi Kurumjari Istv Pau miyeng tabiri bes mutaram nokchari hoji Pau sandok nupijari Kanglup kayagi ana layengpham amadi district kayagi miyamgi layengpham oiduna haukiba chahi kayadagi district hospital Bisnupur bu upgrade tawnaba haiduna lakpa adu chaliba tha December gi tang amadagi Manipur government na 200 bedded hospital oina upgrade tarukpa asina hospital asida layengliba miyamda chawna kanaba pibangamlagani haina hospital committee gi member Moirang Temple kina paumi singda phongdo kre District Hospital Bisnupur bu 200 bedded hospital oina onbagi ayaba pirakpagi pangthokpa pawgi mifamda CMO Bisnupur Dr. L. Raichandra, Medical Superintendent Dr. K.S. Saitabala Devi, Hospital Committee member N. Bimola Susarkyake. Moirang Temple kina makataraduna District Hospital Bisnupur da makhal kayagi ana layeng mapung phana chathare Hospital asida award apak kaya leramba adusu haujikti ayamba leitre District Hospital asida Bisnupur District khakta natana singi district kayagi miyamgi su layengpham oire Bisnupur Maikaida Lairiba Tongan Tongan ba CSO Lanai Miyam Hospital Committee CMO MS Bal Bisnupur Amadi local MLA gi achobu mateng loinana ngasidi 200 bedded hospital on bada mateng pangduna district hospital asi mapung phaba hospital ama ohen bangambane makata na su miyam ga tanaduna afaba awara palaitaba hospital ama oinaba makata na paikhatli haike Honorable MLA Siri Gopindas Konthok Jamgi Magi Asoba Koigi Mating Yawi Haizabatare, the medical superintendent, medical officer Makoi Lising Makada, District Hospital Management Committee, medical superintendent Lising Maka, medical Akoigi Dr. Raichandra, Makoiga Loin Kan Honazari Haraga, Pamung Yankai Labita Konasa, what upon a tick tanba Akona, Mating Karapi Hajarubusu, Pamung Yankai Pibusum, the director of Pistaki, Masidi Koigi, District Hospital C, Pamung Yankai. Pamu Sanida Planning Department na upgrade tawbada ayaba December gi tang amadagi order thokpire masi phangna honabada khogi mateng panghibi medical directorate planning department government gi mari leinaba MLA Siri Gopindas Konthok Jam loina na Bisnupur akoiba punbalu bal adigi lanai puksel saurbi miusing amte topsio sing pamu sanida operation tawna mateng panghibi ko khoi khibipu Hospital Management Committee, the medical officer, medical superintendent ni makai degi koina thagat pa phongdok siri Leibaki oiba thodo watho kaya da saruk yaduna laklaba Imphal East ki Kairau Bitra da leiriba Youth Development Center Club YDCC gi chahi ni futaruk suba mapok kumon thoram pangthokre Kairau Maibam Lampak haina su khangnariba club asigi sanglen da pangthokpa thoram maduda Kairau Assembly Constituency gi MLA Laurembam Rameshwar YDCC gi President P Maipak Fishery Director T Fulen Water Resources Department ki Senior Administrative Officer S Kunjakeshwar amasung Settlement and Land Record Department ki Director David Elangwam yauna miyamna club asibu lingkhalamba laikhidraba founder member amadi member singim famda laisu katuna ikai khumnabut ke Ayuki matamda mahiroi singi oiba painting amadi ese changdamnaba pangthoktuna makok mathang taraba singda mana yenthoke Tharanga mari lenana MLA Laurembam Rameshwarna Laikai hauraga kunai ama chokhatpada club singna loriba thongtangbu singthaba wafam sing phongdoke loinana mahaki constituency gi manung chaliba Kairau Bitra khunauda community hall ama lakliba anobu chahida saragani Madugi matakta nongpok ningthau panthoibigi semjinba loidriba laimai floor tobagi thabaksu athubada loisilagani haike Lakai asida ni tong metharok Kairau gyona January horpada Kairau phanoda I local area phadagi committee hall ama sanaba leya sanction tawre yam hatak live chai ahu bujida masi masana honarage aduga panthoibigi laibungna sareba phagi mayagi mangtobodo ayama loisal flooring khawale adu jamajo phai hatak live walking fire la kaino phai lai chalong kapale ai ni pam adu nang na ki sisu January I sai manum haitar angan basaida lai thom nang na simag loisan jage haina halaman singdai sum problem jabane
ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ A.K. ꯃꯤꯔꯥꯕꯥꯏ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯆꯉꯥꯡꯉꯩ ꯀꯕꯨꯏ ꯈꯨꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯆꯉꯥꯡꯉꯩ ꯕꯦꯞꯇꯤꯁ ꯆꯔꯆꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯁꯀꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ A.K. ꯃꯤꯔꯥꯕꯥꯏ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ A.K. ꯃꯤꯔꯥꯕꯥꯏ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯉꯥꯡꯉꯩ ꯀꯕꯨꯏ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯂꯩꯅꯈꯤꯕ ꯃꯔꯤꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯄꯤꯕꯗ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ मतम सांगब मतमसि चंगांगेगी एगी नुसिजरब प्रजा पाइपल हलमनजि उनब फंगदबगी नुंगाइतबदो ngasibi प्रजा सिंगना हराउना वेलकम तौबिदुना आई वोपीबसे अचुक्की मति पेली आई मित्त पी भव ताई ngasiदी आईगी इसिलिना वजब प्रजा मयामना ngasi नहाग लाइब्रा हाइदना हेडसेट तौबिदना मयामना ओपीबसे असे तुंग कोइना आई इलेक्शन हाइबसिदी मतमना पुरकपनी आई लौदे मतम लेब खिबिता हेक मियोइबा मा ओइना सिद्रिबो फावबदी कोइ काइनगुमसि हजि पाउगी मरथना अतेन ब्रेम त लौचरी। Slopeland College of Teachers Education की Master of Education M.Ed की दमक लाखलिबा सेशन 2025-26 की एडमिशन तौननब की दमक अकक नव सीट खरगी खुदोंग जाबा पिजरी खुदोंग जाबा सी लौवी हौनब की दमक मखाद पिजरीबा कांटेक्ट नंबर 9615965922 नत्रगा अखुगी ईमेल slopelandcollege@gmail.com दा कांटेक्ट तौबियु। मतमगी नुंगसित नुंगसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तन थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक्ता फहनबा ngamlaba Capidon Cup Syrup 100% हर्बल प्रोडक्ट नि लोक खुबद नत्तन नकमही चेलबा अमदि खंगनाउ मरेंग मरेंग चटलगा लोक कंखु खुरबा Capidon Cup Syrup थकपियो Capidon Cup Syrup दादा ये मकी गनो अजब थमो सिगी से नेक्स्ट टेम दिना चेक्सन न लाक्सिलगा थमखबनिने दादा रंगसे जुहार हाबगा अमत कीदरबो असुमना मयामना मचलबो नाप्शन दुगम मसिगी युमसिबु असोयंगान कोकदबतगी नेक्स्ट टेम दिना नापसेली नेक्स्ट टेम ती जुहार हाबदि नाटोकना बसेमबनी जर्मन टेक्नोलॉजी सिनबना कंक्रीट का टोपन दिना मतमदा कपांग अमुक हेना एंगल अदले नेक्स्ट टेम टी स्ट्रेंथ इज इन द क्वे होंगलकलिबा पुंसिगी लंबी सिदा अरैबा चाबा याबा मखै सासिनदरी अदुन हिदाक लांथक कयाम चादब यारक्ते चासिलिबा सिंगदुन अदोमगी लिभरदा कयाम सोखल्ली खंगबिब्रा लिभरनबु सोखलबा चानिंग थकनिंगबा फावदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदि कुचु कुमेन सेंगहल्लक्ति खुदिंगमक्सिबु गाक्थोके हाइरबदि जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमदि कैप्सूल जोलिप 100% नेचुरल सिरप एंड कैप्सूल लेकिन मतुंगना मैं मुतराम नोक्चरी मखाताबा पाउदा एजुकेशन डिपार्टमेंट JDO जोन 3 थौबालदा केशर ओइना थबक तौरंबा याइरिपो कैथिलदगी फिल्म प्रोड्यूसर लोइटोंगब इबोबिना याइरिपो पुलिस स्टेशन ट्रैफिकता अटैच तौदुना ड्यूटी तौरिबा BDF पर्सनल अनिदा यूनिफॉर्म खुदोल तमदुना पुनिंग थगुतख्रे याइरिपो PS की OC इंचार्ज इंस्पेक्टर एन सुरेश अमसुंग फिल्म मेकर अमदी प्लेराइट प्रेम कुमार पाउनमसु सरुक्याखे पुलिस स्टेशन द पांगथोकपा अचंबा थौरम अमदा पुलिस स्टेशन असिदा अटैच तौदुना ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी तौरिबा BDF M रोनिल अमसुंग आइस अजित सिंह अनिदा ट्रैफिक पुलिस यूनिफॉर्म खुदोल तंबा अदुगा मरी लेनना फिल्म प्रोड्यूसर L इबोबिना याइरिपो पुलिस स्टेशन की ट्रैफिक ता अटैच तौदुना लेरिबा BDF पर्सनल सिंह असिना कथोकपगा लोइनना ड्यूटी तौबा अमदी पिक्चर अबसु मी का हेना चिनबा याइरिपो कैथेल असिदा एक्सीडेंट चिंबा कया थोगनबदगी कनबदा चाउंगना मतेंग पांगलिबा पर्सनल सिंह असिबु पुनिंग थोगतपा ओइना अनौबा चहीना लाकपदा खुदोल असि तंबने हौकिबा चही इंग्लिश सिंगानी कुनि थोइदसु कैथेल असिदा ट्रैफिक की ड्यूटी तौरिबा BDF खरदसु यूनिफॉर्म खुदोल तमख्रे लाकदबा चही सिंगदसु खुदोल असि तमखिगनी हाइना फोंगदोकलदुना ट्रैफिक पुलिस सिंगना हानगुम मियामगी दमक खन्ना थमोय सेंगना ड्यूटी तौबियु हाइना अपील तौखे ओइना मोगी ड्यूटी सि अपेनबा पोकपदगी पुनिंग थगतपा ओइना मखोगी दमकता यूनिफॉर्म खरा हाइना सहीगी ओइना तौजबनी अदु तुंगदसु सुंबा खुदों चाबसे येंगजरगा इन मतुंगदसु हेना पिजगनी हाइबगी आसादा इन तौजबनी पुलिस स्टेशन की मखाजिदा ड्यूटी तारिबे सिनराबसिंजिना हेना थबकसी माइ पांगना पुनिंग चंगदे हाबनते पुनिंग चंगना सोयंगामदगी कन्बीनबगी दमकता आइना ngasi पुनिंग थगतपा ओइना BDF नि खंजिजरगा मनासी पिजबनी Manipur Police na yungang yungau amadi bier kaya kaksingram khaidagi fagale hari
ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯅꯥꯗꯒꯤ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯐꯥꯒꯠꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯃꯥꯖ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯨꯞ ꯂꯩꯐ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯝꯕꯤ R.K. ꯁꯃꯥꯗꯦꯕꯤꯅ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯁꯦꯜꯐ ꯍꯦꯜꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯂꯩꯐ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯃꯥꯖ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯨꯞ ꯂꯩꯐ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯑꯅꯤꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯃꯩꯔꯥ ꯀꯠꯇꯨꯅ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯅꯤꯠ 2 ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ District Hospital Bishnupur asi upgrade taurakpadagi miyamna ana layengda chawna khudongchaba pire hairi. Hauji fawagi oina di Istv na pizal paw matang solution jare miyang tabiriba singwam kahanna khulumjari.